Siña ang sogui, hafamalagomu, vanedzaki fino, CHamoru. Mungana mamalaw, alasi finomu, tagi talu ifinomu. Nalola ipengamu, nui famaguonmu, vanedzaki fino, CHamoru. Atrasåsao, Siña. Hafeday fan halom gi Atrasåsao Siña. Assim no programa no umedza e fino tomorrow e pagu na fino tomorrow. Zan guaha e bibisita pagu e datsumami e halami commission. Hafeday halom. Kusini un sangani ham hadi familiamo zan hafun soto mi pagu. Buenas and hafeday todos. Wow, si Peter John Santos Constantino. Sumasagado kita hagat. Lo I familia ko gibandan inanaw. Ginin I sensong piti siya na staba. Lo the pago ilike niya si Dakota na nagkayang guini pago gi komisyon fino CHamoru za gos magubdo pago na gagidyo guini sa u keke abansa mo na ifinota guini gi sleta. Jesus mas okay. Pues ko mafanuzi how di fino CHamoru and dumadangkulo how and pago how. Gibandan I sakan siya ni 60 dan 70 na sakan siya. Kalan 8 na henerasyon put I finota sa Paraguay ti mafifino CHamoru sa mas preciso ifino English sa enigi ilike niya ni manainahon na na klasin sinangan o fino on abansa how mo na gi zomo edukasyon sa mas sinya ha mo na yaw oportunidad para itsitsok mo siya gihuzo. So kalan Timangos fifino CHamoru gigima mami. So dispensa sa ti pinaisin giling itapit lo hapon so that yelling na la koordinasi dyan na hinaso niya pa dinatsi dyan dinatsi ako mo. Gwana na tiempo tita tungo half time ano na sa guihi izan niya senyenti po di finota lo pago na la amkozo kada birada masanani zo na gitempo niya gi eskwela matsatsanda gyun batna I finota sa timangos tungo sa timangos comprendi I maestro dan maestra siya gini ni San Lagu za kalan baba and mo finot CHamoru how gi halom I class o gi eskwela so pago gidyan niya tiempo mafananan or manfifino ha CHamoru gigima ha sa enigi na gwanabiyay ang makpo eskwela hu enigi mas na huhungok na man-uusay finota. Kung yan, ti fa isakman siya sa edsi na ihapagwagwaha gitan niya. Lo pago kulan fifino how CHamoru hafa na umedza kawa fino CHamoru. Otra na historia ta listi sa
and dikiki zo gi tanan edad 8 o 9 gagi zo na tumanonoris gi gumatzoos za huhuhunga ha i kanta siya gi halamimisa za hukeke comprende hafa kumeke like niya ang manananta siya i manainata gi halamimisa. So azu na kalan hukeke hasutati na ti gos comprendi lo hukeke comprendi what half time i finota gi halam i misa zani kanta siya gi gimatsus. Pues, ilak mo na giya na tempo un ket tungo un ket comprende un hafa como que la niha gi halam misa. Lo ti edzo nai mona fifino hao CHamoru, no? Pues hafa taimano na un edza ki fino CHamoru. Hafa taimano na fifino hao CHamoru ho. Poco de tiempo huli na gos importante i finota sa gi halam i finota Siña un sanani 8 ko hatsi hao ginin mano hao da hafa kumeke like niya na mafananan hao CHamoru da hafa gita hagu CHamoru da antiun tungo hafa ginin mano i CHamoru siya o i pinota siya pues tibali an ang sasangan na CHamoru ha da tungo hafa kumikilek niya CHamoru masyagi finota masyagi tradisyonta da inigi mas gizagwao importante na necesita un ketungo i finot CHamoru da kalan magov zo dan ginuhungo masya 8 taon na man momentos gi finota. Ayun. Gwalo pinay natmagof and huhuno gi finota. Sa kulen natmagof i napanya, natmagof i tunadonia, no? Ako so, ilike mo na, ti Siña maalog na CHamoru hao and ti comprendi hao hafa kumkalek niya i CHamoru, no? Pues, taimano inadzuda hao nui fina CHamoru. Antes hukeke tungo hafa ilek niya da kalan ripipiti i sinangan niya sa hasutati na esti na palabras mausa para esti na sitwasyon pues hutagya da opitati haftay mano malago niya wanam yay na malik o wanam yay na latsin da kalan matsak gito lo ti maanyaw zo mo mo hafasti utsagi tatlo masya hafa betsagya tatlo da hukeke tungo haftay mano i kamikinig niya imagahi na sinangan put esti na sitwasyon. So yanigay na hukeke tungo mas put ifinofta da kalan mafananan gifino English self-taught sa imanay na ako sila gibanda na now kung todo si tataw
masya ti CHamoru gwi lo hatungo mo finot CHamoru sa gos apman gwi sumaga gwini kita Guam za tao Philippines si tatao disti sakam 1947 nagagi gwini ang mapuigera matugi gwini po macobi tetso o mas bonito talo i slapta sa madistruso gibanan gitempon gera za so si tatao didi hatungo gwi mo finot CHamoru sa inigi malago niya na kalan interesado patungo gwi ifinot Guam ang kumikila niya so gusto mo si tatao mo finot CHamoru gi as na now kalan sa gitempon niya kalan mapapanaki kanay niya o o malalala di sa mausa o mga rentus put gifinota za gagigwi eskwela mamumunta siya ka 5 centimos kada pirada na mahungok na o na magasa na magfifinot siya CHamoru gihawan ni class o masya gisangitong i-class. Pues inigi na kalantiha gos pasta gitagwao ifinot niya za ifinota CHamoru sa para siya baba mangwento siya put gifinota so kada saken o ang dumadang kulozo sanganin maisa jo na malago jo na may ketong put ifinota za dedidi hu pikupura na esti siya na palabras na sitwasyon mauusa one of yung tatay letlo siya za keke comprende hafel niya kuntori dictionaryo antes na dictionaryo as Benedictan Dunca dan si Donald Topping who was interesado mo manaytay na dictionaryo masya often na palabra siya who tutufunga papa ko ba say all that the indicate mas now who keto mo ipinotan in CHamoru dan lumadang kulozo. Well, pues sumuli how class CHamoru. Unggan gi bandan i eskwelaang Takhilo gagi na panan sophomore or junior jo gi eskwelaang George Washington za one class na matugi papaput i CHamoru 1 the huli the who say tatagis tina class za daily half time na klase na kumakilag niya i CHamoru 1 za i maestra ko si Señora Marieta Guerrero za guizam maestra gi mami class low ang maslam ko jo hutumo hu sonda na ti CHamoru we sa total Philippine we the pikura za estudia i finota gwini za halap maulik we put i finota zan con todo i finot Spanyol maulik we mo Spanyol gi finot niya zan con todo i lengguahe niya gi mafananan Tagalog so bonita na maestra sa megegwi
matungo put I otro na klaseng lengguwahe. So, energy na hu tungo mas put I pinota and guy gizo niya class. Gizo George Washington. Mama said hinanaw mo menza ki fino tomorrow. Gua ansia gihalong tao lo gua halokwi gua halokwi hafun so we hoglan na mesa. Pues gua I la mole gua la gusid and gua la napot lokwi. Hapa I minapot di hinanaw mo menza ki fino tomorrow. Iminapot niya pagwaw mas na ti hu praktika kada dia ifinota sa ti seso na huvungo o chutauto na kumekentus ifinota za kalan malingung dididi za an humong talo za mafaisinal talo gifinota pues wana biyahe ngon ti wan haso enseguidas but hafata opitati za enigi minapot niya put ifinota sa ti ma praktika kada dia za pago na tiempo kalan malilingo ifinota gi manlahobin dani famugoon ta za ambis I man atsa edat hu tigos mengke na man matungo mo finot sa moro masya ya gifino English full sa moro siya za ambis wow Tagalog and sa moro no who goes interesado kito mo put I finota guini kita Guam za I finota tao kita Philippines ang mapoy ko high school za magraduate zo 5 años sumaga zo kita Philippines gos malago zo kito mo put I kulturang tatao sa tanay zo oportunidad na be eskwela koleyo dito Philippines. Pues sumaga zo 5 años guato sa tutumo mas puri kulturanya dan I lengguwahe niya. Za esta pa usa masaya hatin ang tao an makwintusin zo gifinot niya getting Philippine who comprende za mas di hu opi siya tati da manka za kalan siya man surprise na ma-fafaisin zo are you Filipino are you CHamoru za usasangan yes and yes so it's like wow you speak both languages and I said I only find that very natural with regard to my parents sa inigi hu hasuna and untungo ilingwahin niya pues mas comprendiao gi kultura niya sa unsiyasente often na often na masasangan put ST or put etno za inigi mas bonito Paraguay na unke tungo I finota o ifino manay namo. San tayo din na magkapaw no totally dos menenam totally dos ihagap tao mo guini mo yin gita guahan gita Låguas dan tao mo gita Philippines Maulid lokwe na fifino how Tagalog then fifino how CHamoru pues hafes na Siña unsangani siya I paul na fifino CHamoru pa I paul na edza I fino CHamoru hafa I pagamo hafa pagamo siya
Ang malagang so man ketungo mas put ifinota guini. I mas importante na wa unsoda gatsongo o masya haji gi familia na un sagi dididi put dididi the bangwentus put ifino tomorrow masya un tatayta ileplu o manaad si kao gi dictionario sagi ha sa Eligi mas na un ketungo put halftime ano na pon usa estina palabra siya the masya hafa na sitwasyon Siña ha un comprendi mas gikulturata na eligi na mafananan gini ni manaynata the wanabiyay na ti incomprendi lo hasuha zon spia zon adzik hafa kumikilay ni manaynata the eligi mas un praktika kada dia zan yung keke usa masya hafa na sitwasyon the eligi mas importante ko di finota masya ti CHamoru ha lo mangaiki hamzu guini gita Guam the mas bonito dyan ganong comprendi hafa kumikilip niya dyan sinenten niya ang mausad na klaseng lingwahe. Vale. Pues hafa tatanga mo na no ifino hata no ifino CHamoru. Malagang so na bay huliin sa huhungo i pamugonta i manla ko din man lahusa i finota sa inigi mas munai siya ni inspirasyon then i mas medgot na fondon linala niya guini gi islata dan que comprendi halftime ano na i-antes siya na tiempo dan iman mamayla na tiempo na halftime ano makunsigi mo na ilinala niya da kalan inigi mas who keke tanget gi put ifinota Malet na hinaso. Malet no hitataw. Ay, day. Malet na hinaso mo, malet na hinifimo. Si Diyos maasin na ang pati. Pues, enzo na finakpo na pinatan mami, ko pumalo na malaglahaw na sangani hit. Estia be sangan na gos magupzo pa na matutsug be esti na klasin setso dan na klasin programa manihita guini gi komisyon da putungo na bulan project bulan setso na nisita po matsowi para maabansa mo na todo ifinota dan ikulturata so gof magubzo pa ko na gagi zo guini dan pumalo guini gi komisyon da pwede mo manayit ni salapi para tatowis ti klase na setso da gos importante para iman mamayla siya na henerasyon dan po mana gakbo mas kita guini kita Guam zani noti Marianas dan todo itaw-taw ta siya gi
inteiro na masih mana siya grato sa nigit mas gihi na soko na pabisangan paranso. Marvelous. Yeah. Tenacity. That's a manunay mengagi tau CHamoru men hihita sa manyamoru hit sa menatau haza. Pues esti finakpo no esti na programa po no stigos mo asi mananapo manyanin mami then manyan umami estilators fanaktati. Esta, adios. Na lola ipengamu, nui famaguon mo, fanezaki fino, CHamoru. Atrasåsao, Siña.